Ovo je sjajna ideja. Bacamo se na reklame. E pa tak. I ono kaj je najvažnije, Jura, pazi. Imaš jednim udarcem dvije muhe. Lova i komadi. A kako misliš komadi? Kak mislim komade? Daj malo, molim te, mučni glavu. Znam da ti je sad ovog časa teško, ali daj se malo napregni. Mučkam, ne? Daj mi reci, ko snima reklame, a? Komadi, jel tako? Imaš u svakoj reklami 3 do 4 komada. I sad uzmi 100 reklama godišnje, to ti je 300 do 400 komada godišnje. Veliš, 3 do 4 glave godišnje. Pa Ferdo, pa to je svaki dan jedan komad, ne? A kaj boš ti to mogli? Ja budem mogel, ne? A ti jak ne buš zdržal, mogu ja preuzeti tvoje. Ko ja? Pa kaj tebi, stari? Pa ja sam u igri, ne? A ko bu smišljali ideje za reklame? Vidiš, stvarno, sad tu sam te čekao. Da, gde? Daj, nemoj se izmotavat bez veze. Pa normalno da ću ja smišljati ideje za reklame. Zbilja? Odlično. A imaš ideju? Pa imam ih milion, Možda najbolje ideje ti dolaze kad si za volanom. Znam. Pa zato si zadnji put i krenul u krivom smjeru, se sjećaš? Daj, Jura, daj se malo u ozbilju. Ja imam jedan problem, znaš. Da? Samo jedno nam fali. Kaj? Kamera. Ma daj, pa to je bar jednostavno, stari. Grof. Šta grof? Grof. Menjali bomo postotak od zarade za kameru, ne? Jura, ti si genijalac, čovječ. Znaš da nisam vjeroval da imaš takav smisao za biznis. Stari, ime mi je biznis, a prezime profit. Ja se samo nadam da ti nadimak ne bude katastrofa. Znaš kaj? Iz ovih stopa idem dat oglas u novine za komade. Cure, našla sam ga. A, svoj grudnjak. Bravo, Kokica, čestitam. Reci, di je bio? Kod onog tipa s trećeg kata. Jako smiješno. Našla sam nam posao. Posao? Da. Kakav posao? U marketingu. U marketingu. Bit ćemo modeli u reklami. Vidjela sam oglas na ulazu u zgradu i snimanje imamo već preksutra u 10. A za kaj je reklama? Reklama je za... pa nemam pojma. A da, uopće nije ni važno. Gledam, trebamo biti seksi obučene, a? Pa onda je reklama sigurno za Solaris. Da. Misliš za Solari? No, pa to sam i rekla. Dobro, cureka, vi ne znate da ti frajeri koji snimaju reklame su najobičniji muljatori. A daj, koga smiri se, ne kuži, zakaj ti uvijek forsiraš tu teoriju zavjere? Ja sam bila na dogovoru s tipovima i totalno su simpa. Da, pa tog se ja bojim. Totalno su simpa. Tebi su svi frajeri uvijek simpa i na kraju ispadne najobičnija katastrofa. A daj, Sanjić, moglo bi ispast dobro. Kaj dramiš? Kaj dramim? Da, super će ispast. Naročito ako dovoljno dugo ostanem u tom tvom Solarisu. Znate šta, sve je to super, ali za dobru reklamu najvažnija je dobra ideja. Aha, grof, dozvoli da ti se predstavim. Ja sam gospodin Ideja, drago mi je. Drago mi je, gospodin Ideja. Naročito ti je bila dobra ona o grofu Drakuli, znaš. A dobro, pusti sad. Ko se zadnji smije... Nadam se ja. Da. Nego, grof, pazi, što kažeš na ovo, pazi, ovako recimo tip vozi auto, jel tako? Na primjer, taksista. Pratite me. Iz drugog auta, ne? Jura, mislio sam reći, da li imate sliku? Pa čiju? Daj se skockaj, molim te. Hoću vam samo približiti to kak je ta reklamu vam približiti. Kužim. Da. Dakle, tip vozi auto i nailazi na jedan znak upozorenja. Sad on misli da se tu nešto, me razumiješ, i sad vozeći se odjedanput poskoči auto, on pređe prek nečega i sad sumnjivo mu je da je nešto tu, me razumiješ, i izlazi i naglo staje jer skuži da je nešto pregazio. A kaj je pregazio? Pa mislim, zato je i stal, jel ne zna što je to pregazio. Kužim. Tak, i sad normalno, tip onda izlazi van iz auta i i ništa, ide iza auta kad policajac. Pregažio. Pa kaj ti sereš, Ma Jura, ne serem, Jura, daj se slušaj me do kraja,
Tip izađe fino iz auta i velim, i ode iza auta i vidi tog policajca, još se na njemu vide ovi tragovi od kotača, kak je auto prešlo prek njega i sad ništa, frajer se zabezekne i veli, jao meni, ležeći policajac. Kužiš? A ovaj sad koji leži dolje, iznenada, vadi iz džepa rječnik i kaže mu, a ne kaže se tako, nego uspornik. Dobro, a reci mi, šta se tu reklamira? A grof, džepni rječnik novog hrvatskog jezika. Ingeniozno. A, Ferdo, a di su tu komadi? Ti samo stalno o komadima, Jura, mislim. Ne, evo, ako baš hoćeš, imam jednu iz komadima. A hoću, daj pucaj više. Pazi ovak, recimo tip šopingira, jel tak, i starta ga neka stara bakica. I velimo ovoga, mladiću, hoćete mi molim vas dodati ovu juhicu? A sad normalno, mladić pita, kakva treba? Stara normalno sva procvjeta i šikne ga direktno u kolica za šoping. Ne kužim. A zakaj ga je stara bacila u šoping kolice? Fantastično, a poanta je... Pa, pazite što pričate. Povlaka, džepni rječnik novog hrvatskog jezika. Čekaj, Ferdo, okej. To nisi već jedanput ispričao tu priču o novom hrvatskom rječniku? Pa dobro, jesam, a jesi tražio da jednu sa komadima, ne? Pa prva nije bila, a ova sad je sa komadima. Pa je, kaj se ljutiš? Pa i baba je komad. Pa je. Nego, znaš šta, genijalci, ja imam jedan konkretan posao za vas. Frendu treba otići snimiti svadbu. Jedete, pijete i dobijete svaki po 3 soma kuna. Ma da, grof. Pa to je dobar posao. Čuj, a ko je nesretnik? Vas dvojica, ako ne snimite dobro. Ma daj, grofe, pa kaj ti je? Pa mi smo profići, ne? Misliš profiteri, a? Gle, grof, ne, prihvaćamo tvoju ponudu, ali poslije se vraćamo na reklame jer to nam puno bolje ide. Kako ti kažeš, šef? Evo, ja osobno preuzimam sav rizik. Stari, ali znaš da je dobro kaj nam je grof sredil taj posao s vjenčanjima, znaš? Pa stari, ba kaj je tebi? Pa mislim, ti normalno. Pa nećemo mi snimat vjenčanje. Da, nego, ko bu snimao? Bog, dečki, bog. Bog! Bog, koma, Bog, daj. odi, sjedni. Daj malo. Jesi za vopi? To je kak da žabu pitaš da li leti. Da, stari. Evo, stiže. Nego, komica, daj reci šta radiš sutra na večer? A sutra na večer, isto kaj sam radio jučer na večer. A kaj si radili jučer na večer? Niš. Gledaj, prijatelju, imamo za tebe, ako si zainteresiran, jedan zanimljiv poslić. Posle za mene, kakav? A unosan. Hrana, piće, komadi i soma kuna. Izgleda da sam ja ušel u krivu birtiju. Ma nisi, koma, u pravoj si birtiji, no. Znaš, baš smo razgovarali, Jura i ja. Ne bremo više to gledati, to kak te grof iskorištava, znaš, baš nije u redu, eto. Pa smo, evo, sad imaš priliku, ako hoćeš, smo ti mislili ponuditi taj poslić, pa, jel? Je. Snimal buš vjenčanja? Konačno se ti i Lili ženite. Ma ne, snimal buš druga vjenčanja, no, koma. Na kraju krajeva, znaš, taj grof nije, mislim, toliko tu sad ni bitan, ne, ali on bi mogao samo biti ljubomoran na tvoj talent i on šta možete izbaciti iz stana, ne. A evo, ako si zainteresiran, tu je ova pozivnica sa svim uputama. I da znaš, imamo poverenja u tebe, znaš? Jeli, dečki, vi imate povjerenja. A da znate, ja vas neću izneveriti. Koma, molim te, pa kad si ti, čovječe, nas iznevjeril, ma? I znaš kak buš dobar, zaboravili bumo ti onaj fijasko s Ukrajinkama, kad nas je predstavio kak slavne režisere, ne? Da, dobro. I dojdi sutra po kameru. Budem došel vam i ne brinite, obožavam vjenčanja, uvijek plačem na vjenčanjima. Aj Bog, dečki. Pazi da mi ne bi plakali poslije vjenčanja, znaš koma? Stari, ne trebaš se ništa brinut, pa nije koma čovjek koji bi nešto pokvario, razumiješ? Dao mu soma kuna i gotovo, ne? A ostatak kak smo se ti i ja dogovorili, 3 meni, 2 tebi, ne? Kaj? A zak je tebi 3, a meni 2? Pa da, Jura, pa ja sam preuzel rizik.
Teško vreme. Dobro, draga, si ti siguran da si sve dobro skužila? Ma da, režiseri snimatelji imaju naše adrese, samo što nisu stigli. Pa dobro, kaj tebi nije malo čudno da nemaju vlastiti studio za snimanje? Mislim, snimaju reklame, a... Oni ti tek počinju. I onak se ova scena odvija u stanu od 3 cimerice, kužiš, i htjeli su autentičnu lokaciju. Znaš? Da. Curke, kak izgledam? Kako misliš kako gledaš? Lijepo. Aj. A, mamci, stigli ste. Čekaj malo, tata i Jura. Mislim, Anđo... Angie. Bok, Sanja. Bok, cure. Čekajte, vas dvojica snimate reklamu. Ne, točnije samo ja. Ja radim scene. Baš su simpa, jel da? Baš fora. Idemo, cure, ajde, dajte, molim vas, malo tu. Recimo, ovo neke pozicije, samo šećete u krug, onak malo, da tu jednu muvanu napravimo kružnu. Ajmo, cure, tu gledajte. Gledajte malo, 3-4 sat, akcija. Akcija. Dobro, čekaj, oprostite, sam malo. Možemo mi znati kaj mi tu reklamiramo? Kak ne, Sanjice, možeš pivu. Pivu. Pivu, zakaj smo onda ovako bučene? Kakve to veze ima s pivom? Sanja, zlato, gledaj, nemoj sad komplicirati. Idemo taj moving kružni Tokio. Ajde, daj, idemo. Ono, idemo, ajde. Gore nogu, Ma što je ovo? Što se ovdje snima? Reklama za pivo. Mogla sam misliti da vas dvoje stojite iza ovoga. Preciznije, ja stojim i to iza kamere. Jel? A ja radim scenu. Ja ću ti napraviti scenu, znaš. Jure, doma! Čekaj, Lili, stani malo, Lili, mislim, to je, reklame su budućnost. Za vas dvoje su definitivno prošlost. Daj, idemo, daj. A vi njih 3, sram vas bilo. I obucite se prije nego dobijete upalu bubriga. Odmah! Evo, Angie, još jedna u nizu tvojih propalih aranžmana. Čuj, Ferdo, kaj misliš, bukvalno uspjeli sve obaviti? Daj se smiri, nema razloga za brigu, Ma ima. Grof. Pivo jedno. Može. A gdje su Ferdo i Jura? A snimaju neku svadbu večeras. Neki oni vide kako se novci zarađuju, jel tako? Evo, sad je taman, tamo se služi sarma. Jesi komu vidio, Nije bio tu. Gladan sam ko vuk, čuče. Ja sam režiser Ferdo, sa F. A ja sam Jura, sa R. Cure, jel vas možda zanima karijera u marketingu i šire? Sad je dobro da nam je kuma vratili kameru na vreme, znaš? I da smo uspjeli zbrisat grof. Ne, gle, ja bi poludila samo ovo propustiti. Stari, velim ti ja, danas komadi, sutra prodaja, kožiš. I onda još imamo grofovu svadbu. Ja si rekla da ćemo plivat u lovi, Pa mi smo mislili da ćemo plivati u bazenu. Da, cure, ne, dobro ste mislili. Dajte, molim vas, odite, idemo se pripremiti za kupanje. Ajde. Tako, samo tu lijepo stanete. Fino. Eto, to. Ništa, sad ćemo krenuti lijepo sa snimanjem, malo smješak, malo pozice, malo sunce ugrije, pa idemo šire i to je to. Eto, tako, jesmo spremni, jesmo. Jura, snimaš? Ton ide, slika ide, akcija. To. Tako, smješak, tako. Evo malo na drugu stranu. Što reklamiramo? Pa što, kaj reklamiramo? Pa pivo. Pivo? Kakve veze imaju pivo i plivanje? Nemaju nikakve. Pa zašto onda snimamo? A, zlato, zato jer se dobro prodaje. Ajmo, cure, akcija. Ajde, gdje smo stali, nastavljamo. Fino, tako. Jura, ti vidiš klinižnju? Sve ide. Tako, i sjajno. Prži sunce, prži li ga, prži sve u 16. Malo, tako. Pa malo promijenimo strane, idemo malo bokić, kukić, fino, malo s piercingom, trbušnjak, Koja? Jure, samo nek
Moli čovjek, malo si to pogleda jer cure su stvarno sjajne. Znaš koji su to pokreti, se sjećaš? To se sjećam. Sve sam snimio. Ma da, to je osim toga, to je ko vožnja autom. Znaš, mislim, trebaš biti pažljiv sa stražnjim dijelom. Kaj bomo mi love zaradili s tom snimkom? Ne mogu ovo kupiti. Pa to su Lana i Jana. Da, pa šta onda mislim? Cure su za žile rezat. Pazite da netko vama ne prereže žile. Pa znam te ludore. To su kćeri saborskog zastupnika. Kaj? Da, njegove gorile imaju fakat tešku ruku. A kaj da onda delamo s tom snimkom, ne? Uništite ju, da ne bi neko uništio vas. Stari moj, koji je to peh. A da nisu kćeri ovog saborskog zastupnika, si možeš misliti koliko bi mi lovu zaradili, a? No, a ovak možemo popušiti samo gadnu šljagu, ne? Potečki, jeste za pivo? Ma ne, popušili smo reklamu, ne? Al komica, da znaš da smo fair igrači, ovo je tvoja lova. Zadrži sitniš. Dečki, ja plaćam pivo. Ti? A otkud ti lova kad si drpio svadbeni poklon? Još lakše, snimio sam mladoženju s njegovom kumu. Dal mi je 10 somova, da ga brišem s kazete. Što vidio kako se lova zarađuje, Ferdo, ha? Na svadbi, ne s komadima. Dečki, donosim vam pive. Ne, znaš kaj? Mi njemu hoćemo pomoć, a on naš časti s pivom. Jure, imam ideju. Ma da. Koma je uzelo od mladoženje 10 somova, jel tak? Aha. A daj ti sad meni reci koga mi imamo na snimci? Kćeri saborskog zastupnika. Tako je, stari moj, sve je jasno. Ako je Koma mogel uzeti mladoženji 10 somova, možeš ti zamisliti koliko mi možemo izmusti od saborskog zastupnika. Stari, ti si genijalac. Teško to priznam, ali jesam. Halo? Gospodin zastupnik Krčalić? Poštovanje. Ovdje je jedan prijatelj. Nije važno kako se zovem. Slušajte, vaše su kćeri Lana i Jana, ako se ne varam. Pa samo da znate, postoji njihova snimka u vrlo, kako da se izrazim, delikatnim situacijama. Otkud mi? Pa recimo da mi je donijela lastavica sa Dalekog istoka. Molim? Pa naravno. Može biti vaša za nekoliko desetaka tisuća. Okej? Jure, si siguran da Lili ne bude došla doma s posla? Pa da, pa sam te lepo rekao da dela duplu smjenu, ne? Čuj, stari, moramo biti drski, moramo biti nepokolebljivi, znaš? Moramo biti nezgodni tipovi. Daj onda nazovi. A zakaj ja? A ti si nezgodan tip. A ne mogu ga ja. Šta, zašto sad? Pa zato kaj ti bolje zvučiš na telefonu, ne? Ma šta bi ja bolje zvučao, daj. Pa kako ne imaš onaj puknuti glas, ne? Jura, nemoj da te ja sad puknem. Tu ti je i zovi. Dobro, okej, bum, zvalo, ne? Čekaj, mogu prvo malo probat, ne? Alo, imamo one slike, snimke vaših čeri. Alo, imamo snimke vaših čeri, ne? A kako to zvuči? Ma kak zvuči? Daj meni, daj, pusti to, nemaš pravo. Ajde, uzmi telefon. Čekaj, Ferdo. Šta je sad? A kaj skuže, s kojeg broja zovemo? Pa kaj, ako on plati, koliko mi tražimo, onda nek skuži, boli nas briga. Halo, je to gospodin zastupnik Krčelić? Moje poštovanje, gospodine zastupniče. Recite, molim vas, imate li vi kćeri Lanu i Janu, a? Da, moram vas obavijestiti da imamo vrlo eksplicitne snimke vaših kćeri u delikatnim situacijama. Molim? A odakle mi? A donijela mi lastavica sa drugoga svijeta.
Da, svakako da možete doći do njih. Ako nam uplatite nekoliko stotina tisuća eura. Joj. Samo da dečke vrate čitave. Hajde, Koma, prestani kukat, stvarno mi ideš na živce. Kak da prestanem? Pa Jura i Ferdo su mi najdraži susjedi. A naravno, poslije tebe. Slušaj me, Koma, sami su se oni uvalili u ovo sranje sa prijetnjama, pa sad nek se sami čupaju. A kaj ti nisi mogla povući svoju vezu na policiji? Jesam, Koma, ali znaš ti koliko sam ja puta povlačio svoju vezu na policiji i nema više. Pukla. Puk. Dečki. O, evo ih. Ja. Šta je, malo smo poplavili, a? Zezaj ti. Oj, čovječe, bili smo na Moriji 6 sati. Dobro ste prošli. Dobro, kako misliš da smo dobro prošli? O, mogu ste biti cijelu noć. Jesu vam sve kosti na broju? Ja mislim da jesu, valjda. A ko vam je kriv što ste se igrali s vatrom? Znaš kaj, Grof? Ja mislim da su se oni igrali s vatrom. Ajde, ne cvilite, nego jesu vam oni oprostili za te vaše male nestaške? Znaš šta, prošli smo samo s ovom prekršajnom prijavom, na sreću. Jel? Ček. Kako su uopće doznali da postoji kopija snimke kćeri od zastupnika? Onaj pedor od producenta kopirali snimku. Ne, bilje brži od nas, kužiš. A to bar nije teško. Nego, evo, momci, 6 soma, kako smo se dogovorili. Mladoženja je bio zadovoljan, profesionalno urađeno. Daj, Jura, daj, ostavi, vratite novce. Grof, uzmite novce. Zašto? Za kameru. Kako za kameru? Šta je bilo s kamerom? Dobro, smiri se. Kamera je na sigurnom, ne? Muljaju je zapljenjena. Majke mi, baću vas pod prvi tramvaj koji naiđe. Ste čuli? Obojicu. Onda požuri. Noćni red sam kaj nije krenuo, ne? Gle, stari ovak, mislim, gledaj to nekak s vedrije strane, ne? No s koje vedrije strane? Pa gle, imaš sad lepi stan, prazan je, imaš prostora koliko hoćeš, ne? Da, fakat ima prostora. Šta, mogu kazalište otvoriti u stanu, ne? I hvala Bogu da mi je Grof bar televizor ostavil.